Koketso Makgatla e be a thabetse go ya go belega ngwana wa gagwe wa bobedi. E fela lethabo la gagwe le kile la fetoga manyami morago ga gore a se hwetše thušo ka bookelong bjoo. Koketso o re o kile a emišwa methalading e metelele le ge e be a le gare a šokwa. O re o kile a gapeletšega go belegela fase morago ga gore baoki ba se mošetše. O re sepetlele se gatakile serithi sa gagwe bjalo ka mosadi. Ke ba goelela ke re nthuše motho o thubegile napile ke re o sene motho a tswelelang ne ke dutse le gausi le mapharamedic la monna le mosadi napile ke re ke išarokwa ka godimo ba realize gore ngwana o mo pateng ba bona ka tlhogo le ntse ba ngoroga ngwana a tšhomoga. Koketso o re o na le letšhogo la gore leseana la gage le ka itemogela ditlamorago tše šoro tša lephelo ka ge a belegetswe fase. Nna ne ke kgopela gore batho ba bampatele cause no sene nkebe mapharamedic a le a segomole nka bo ntšwetše ke bolelela gore ngwanaka o rile go tla lefaseng o bethile lebati la oto ka tlhogo ya phuane. Ba bangwe ba balwetše go tšwa ka bookelong bja Mokopane le bona ba lla ka tshwaro mpe ya booki ka bookelong bjoo. Nna ke ile ka mo tleliniking ke be ke bolaya ke letsogo so ba mphile dipilisi ya ba gore tše dingwe a digo. Moleledi wa kgoro ya maphelo ka mono province ya Limpopo Nele Shikwampana gore ba gare ba dira dinyakišišo malebana le ka moo koketso a belegego ka gona. Nna ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC ke le Mokopane.